tau mo peke o tua koe koe ngai whai maari o tau mau ke tau. Ke whanau ngai ke re whai whamu ui o tua no whaonga mai re ke tau tura tau i tapu. Pea mau whamahara te o tau maf ke wei koe whainga maari koe ia. Mau rea ki ai ka mau ongo e tau ke mau whawhetai ke te koe koe wei. Koe kei tuku taimi a whiona ka mau inasi monu o taimi. O mau rao ke kei ongo nai re whai whamu ia whiona. Eika mau kore whamolu mo mau ngahi loto maka. Pea ta tala mo e pouri me mau ngahi ata mai. Koe ka rawa ke mau whanau ke o polo fola. Pea mau tari anga vai ia. Ai aku ni mawhai ke whamu ia mau lau maari. Yesu Christ ko alo ko mau whamu ui. Amen. Ukore ke whangai benga hei talwhata kutope whaafak mea wharen. Ka tā mau mawhpalu whakata tau program whau ke koe ni loto e tapu. Ai ako e hala kua tofa ke tau whaua e to e tapu ke whaino hino mea ai. Ai mea ke tau tui ke ai mea ke tau mo ui aki. Koe whinangalo ia e o tuau tau ilo ke ai. O tonga e tau e mama koe ni. E au tau whamalo ke o tua. Koe koe tu ke tau au sia e raksapati koe ni mahina hono hongo fulu. Koe tau koe ni. Amana pau po whao peke ose tau. Tau whanonga me po ke e wahe e tohi ngāwe, ngai wahe e tohi ngāwe. Pau tau mai ni ki he wahe tāwalu. Paso se te wahe tāwalu koe aoni. Ko tau mai ki konga whao se wahe tāwalu. Mo e konga urake wahe tāhiwa. Ke whai mea no whai nuino ki tau tolu ko lawe uke ngai. Pau kaure mandu ko tohi ngāwe ni whai nuino ki tau tolu ki he. Ke anga e whanonga ai kosperi e ne ngāwe mo e siasi. Moni koe ne ngāwe kosperi e koe ngāwe mo e siasi. Ka koe kosperi a te ia pe o whanonga pe ia. O alu pe ia. Kau whai whekau. Ke maa kau whai whekau. Whanonga pe uni whātā pe ia ngai wai whanonga. Ke alu ai kosperi o au ke kakai tau ke au ke ai. Ie whina ngalo ai o tō. Me au tau ilo koe ni me he. Koe ngo mea lala hei uak tau ilo e tau whanonga mai toi ngā koe uraki ia. O ku alu pe kosperi e ke kakai kou whemau ke tau tui ke. Awe pe o tuai kosperi ke kakai e whemau ke nau tui ke ai. Me kakai te nau tui ke kosperi. Kai ke awe ke kakai ke nau tui ke. Kono wa. O tau ilo e tau tānau e toi ngā koe ngahi. Whakotuu ko toi pe e te volo ke whakatanga i ke whakawhepaki i ke taofi. Ai whanonga e kosperi o tokonia ke whanonga e kosperi. O tūtoni e tau whiawhia ai. He koe kia taimia pe ko a kuonga te tau mawahe ai. Mea no whamamahi i tau tolu. Ko i kono maranga o e wholofola. Toka ke. Koe tau kumatani he vai tāwalu. Whāsu vai tāwalu. Aka koe whakaukau koe ni upe. O whemau ke ilo mooni kosperi e kau tala kosperi. Ka lawa ke nau tokoni ki kakailu. Whemau ke ilo ai mooni kosperi e kau tala kosperi ko i. Ka lawa ke nau tokoni ki kakailotu. Pako ki konga. O tō mea mea ngā vai tāwalu. Pako pesi wawha ki wawalu ai pehe. Mena hau ki e whesoa mo tua siu na hingoa ko apolosi. Ko tō tāna i tupu i Alexandria. Ko e tangata tufu ngarea. O ne mawhai au beto e toi tapu. Ko tangata ia ko aku ni kina ki alunga e loto a eki. Pea koe toko tā loto mawhana. Ko e na nere aki mo aku to tono ake ngai mea na e kau ke sisu. Neongo ke baptaiso pia sio nena ne ilo ki ai. Mea ne ka matafok ke maranga maalohi e whai lotu. Me whanonga pisila mo akuila ki ai. Na whakaawhia na whamatara ke te alunga e loto ai o tua ke mahuinga maari. E ni tokanga ke ahi ki ake ia na tohi e ka inga ke ka wako o inginake na utari le ia. E ne oko ki ai na ni aunga lahi ki he kakai po loto i he eiti. Koe mea i he keresina ia te ia. He na ane toto eiwe e whai whakitihi me kausiu. I ao e kakai ka e ua ke nau longo. O ne whamainu me doi tapu. Koe misa ia asisu. Ai au mahino piti re tau tolu. Tano koe ni ngāwe ai kosperi. Hawe tangata koe ni. Tangata ko apolosi mau mea epe. Maine koe tangata poto. Koe kolo koe na mea i Alexandria. Koe kolo na iloa he ako e filosofia e tangata ko Plato.
main ben kau ako atenisi tongana. Mai na wanga o mai filosofia tanga tuko ko Plato. O na wanga o whakahoko ia ke ngai mbon whatohi tapu. Ko tohi e tohi tapu uofi taha o ake agulahi taha ai mata ko ngai whakakau whakapalato ai tohi he pelu. E ko iko taha ngai whakakau palato na ne whakawhai keke atai mea mo sino i mea o ne pe ko atai mea ni tau mo ui ko sino i mea ko hewan keke ko anga be foke whakakau kau filosofa ya ko ya ka kono mai no ke toi tapu mai no te tau tolu ko mea ko toi tapu ya ko atai mea e ko ngai palo mesi ai o tua ko sino i mea ko no whakakakato ngai palo mes ko ya e o ko mai e ko si suklaisi ke te tau tolu keke ka mai no ko tohi e pelu ke ilo e tae pokai na ne whau ka kuia ka kai tō lahe kuna o mahalo na ko a polosko na ne whau e tohi he koe fwoi malanga pe ia e tōta na hiki tohi o tuku e tohi pe au mahino o pito no whakaino hino e tohi ngai me ko me pe o ku whakawhehu ia ko pe ko a polosi he koe tangata ko mahino na ne whatu e tohi me mahino o pito me ngahi o wau e tempale ka ne o e ko a polosi ko e siu mahino o pito ton pe ke mahini pe moia me ngahi o wau o e tempare. Keke, hau tangata Apolos ki Efeso pea oku iai a Aquila mo Priscilla. Me tuna tau tano ka Aquila mo Priscilla ko yo ngo siu mo kinaua na na tafoki nau ke lot Kristiani kana kapus kinau to me loma e empolako ka Kalotias ko hine na pehe fa matala ko historia o sisa na e hoko e fuma veu i loma koe ui koe tangata ko Kristo. Aia koe whamamaharo koe kau wako, mata koe kau siwen mo kau Kristiani he nau whakakikihi koe, he tarange kau Kristiani ko kalaisi, ko sisu, ko misa ia, ia kai tui ki ia kau siu, maapene au ke tuunga, na hoko ngai mo veu ai pe anga e he empola, ka puse kau siu me kau Kristiani me kake o hau ai a Aquila mo Priscilla no fetau laku mo Paulo ki Korinto pe na fononga mai me ki Efeso ai ko Efeso sai ko ke ko Korinto mo Efeso Korinto tu ye karisi ahoni ko Efeso tu ye toake o ahoni ai pau te koloski te wa tahi ai kani pe ko tahi uri te ao ki toake kosi mai me karis koe na mai koe ke na hoko mai e ki Efesore wa tangata koe ni a Apolos mahino bit men ngai malanga ko tangata tufungaria sai ko tufungaria e ka inga koe me ena e ako ia ako e tautori tonga te tukua ke pekitai ako rea pehe te malanga me kau mata pure koe ako rea horope na whai whatongia ka koe ako e na e programa ako e ngai apia ko university ko ako ke rea. Mena ako staine ilu tangata ilo ako ia. Na pehe ya Apolos na ako e Alexandria. Ko Alexandria ang kukulau. Ko kolo e ispite na ilo apito he ako. Pea ko ia ilo apito tangata na tangata pot. Pea mawhai apito he tohi tapu. Pea dame ko tangata na ako ni tina ke harunga e lotu ai eki. Pea ko toko taha loto mawhana. Ko ia na ne rea ki muako to tono ke ngai mea na kau ke sisu. Ni ongo ke baptaiso pea sione na ne ilo ka efu ke baptaiso sione. O kuneo ke pehe kakai ke na whato mara na ngahi angara ke baptaiso sisu. O kuneo ke e kakai ke na tafoki ke eiko sisu Christ. Na whakato mara i he huafa o eiko sisu Christ. Mga na tala ko sisu Christ ko ene osine toi tuu. Ko pau ke malanga aki i hono huafa ai whamore anghala ki mamai. E ko whamore sione, ko whamore anghala pe, ko whamore sisu, ko whamore i he huafa sisu. E ko inga ko huafa sisu, whaaloto katoa e ngai mea koe ne whai sisu, ngai koe ne peki, e koe ne toetu, ngai mea katoa ko ia, pe kulawa ke tawa usia ai ngai mea ko ia, no maranga ke huafa e ko sisu. Pe whanoho kia ia a Priscilla mo Aquila, pea nanga whaafe ia. O
ona whakamatala ke te alunga e lotu ai o tua ke mawinga mai. So ka mea mawinga pito ia. Ko e ka paika ke whamatala i le rei, pana ingata pesi i loia apolosi ia baptaiso a sione koe ke ne hausia ia me koe baptaiso a sione fo ke kano fuivi ona e ke whatamala pe ia ke liu e mo ui. Ko baptaiso a sisu o kuhau e me fuivi lau mare maanioni. Ko iwe lau mare maanioni ko iau ne liu e tau mo ui, ko iau ne whakatafoki tau tolu pe ai ke mate tau ngaianga. Koe ke haivi e baptaiso a sione ke liu e tau mo. Ko toko baptaiso a sione a honi baptaiso koe nuk whai holo e māmonga me ngai mea. O ko whai e baptaiso whai lai ka kuk whai au koe kuk tui ka baptaiso a Sisu Klaisi, baptaiso ki tau tau kia Sisu Klaisi. Ngona baptaiso ki tau tolu kono baptaiso ki tau tolu kia Sisu Klaisi ke tau kau ngā pekia moia, kau ngā terio moia e tau ngā hiang hala, kau ngā whotu moia. Ko ike whakafo oa e tau mo ui, ma tau amanake ke he vani mai mui tangata. Kaike, si whamatala hea o mea ni o mawinga maari e. So ka mea taka tanganta poto apolosi. Ka mosio ku iai mau pe e kau Kristiane e niongo puku nau poto pe kai. Ai lau maari e ke whanongo ka nau kau ngā Kristiane. A wilonga pipe kau Kristiane lo ia. Koe ke nau fi whanongo na tu ke Kristiane mo. Main pe huku kai pe me ka kai ia ke tau fi whanongo tu kai mora tau taimi ai koe ui. He koe ke ha mo oni te nau malanga mai ake. Koe ka kai nau nofwe ngai sasu tau ka wea whaso toma o ke ropo ka nau mau malanga mai te tau tui ke pe i kai. Tau kai ma pe ai mea ia Kristiane mo oni. Koe hui he ku whetau laki ma be lau maria kau Kristiane mo oni. Koe kai langai kua kau Kristiane loi e whai pe o ilo. Niongo te tau whakau kato te kamata kua na kua kau Kristiane. Kaike. Pea mawinga maria rewa pea whai. Pea tokanga re vai ke toi foki ki Korinto ke koroko nei hao mea ia a Paula makuila mo pisila ko vai fonua ko ake ia. Pea na tohi re wa ave, ngi nake kakai ke nau tari. Pea ne au sui tamare nei au ngā lahi e ki kakai ko lotu. Koe mea he Krishna e te suke mawinga. Ono whakaino ino ke ilo totonu ke kosperi. Koe ngongo leo Sisu Klaisi, koe kau ngā pekia mo Klaisi. Kau ngā te rio mo Klaisi tau ngā yang hala. Kau ngā whakato e tū mo ia. Koe ke tau mo ui o ku who'ou. Koe taha mo Klaisi. Mea te hokore whao aonga. Aia, hei kai ke aonga e tangata. Mau e ako si a tau tai ia ma hafua. Kau ka pau ke ne ilo e kosperi. Koe koto tai aonga pe ke si a sima ka kailo tu neongo. Koe whai whekau. Koe tō lai ka whai whekai aoni. Koe ka whai whekau tai ilo ke kosperi. Koe ke nau ilo ina tō me koni ko whamatala atu. Ko nau nofpe na tō maranga ke ko ai whatamala sione. Whatamala sione koe ka no iwe ne pōpō ki tau tau. Koe whatamala koe ke he wafa e ko Sisu Klaisi ne o me lau mare maanyo ni ke tau mo ui. Ke ne liu e tau mo ui hoko au pe. Ka ko au se e tau whi tau lakmo e tau weiki. Kono ue whakau ko mai vai koe ne ngau e tā waru me tahi wa. O kwhi mau be ka kai lotu e ke whanong ke kosperi. Ke whakatontonu e mea unau tui ki. O kwhi mau be tau tolu. Kono inga ko ulo whakarot lahe mo te ngatanga program koe ni ke mōlau mo whorofora. Ko e ke whakatontonu ki tau tolu mea tau tui ki ai mo mea o tau mo ki ake. Marongo lori ki koe ni me ngai vai tahi wa vesura ki ke fitu. Pero adonga ni Korintoa Apolosina e ose Paula ni fori e ngai feitu o tuku utaa ni hoko ki Efeso. Pea ni ilo atu nga me ako. Pepe ia ke te kinau tau. Na muma o e lau mari maanyoni o moutui pe nau tari ka te ikai. Ka maana ikai te mau whanongo kua hoko mai lau mari maanyoni. Na mō baptaiso ke ha. Pe nau pehe ke mene baptaiso ke sione. Pepe Paula. Baptaiso na whai sione. Koe baptaiso whatomala i one behege ka kai ke nau tui ke te ia wako mo ia kono i ngā kia Sisu. Pea nau whanong kia ina nau baptaiso ke wafa e ko Sisu Klaisi. Pe e hiri whake Paula no ni mā ke te knau tolu. Nai hoko i ke te knau tolu lau mare maanyo ni pe nau kamatare ake. Ngai ria ke mo palofisai. Peko lau kātua kau tangata na whiunga nei me toko hongo fulu. Mā toko ua fruatone o tau eiti. Whawhetai peka tua ai kumena pete te tau tolu koe kamata ngai sa sikuni. E
feso ko to tahawa ko ni na baptise me na lawe ki ai ko baptise wa sio ne ko baptise wa to mala pi ai ko me ko lai ta ngai me ko to fa no ma ka to mala ko baptise si su ka si ko fa to mala ko wi ka ringi ma la mare ma ni ki ne anga ri to mo se me na ko e ko ba ta be ko ta no ko con ta so ka e ta no ko ia e vai ta valu e si wa fa ke wa valu ko e whakatonton wa kia o e kosperi ai tala kosperi e ko e whakatonton wa kia e kosperi a apolos ko e tala kosperi ko e tala noe ko ni ko e whakatonton wa kia e kosperi ai kakai lotu o e kos lotu whakakosperi se ko si kakai ko ni no na os whanong na toru e ka si su kai so na tui pe na whakatomala ka ne te keke na wa usia na to e lau mare maa ni e wangu lau ko e make anga ia o e baptise ke e ko si su lau maa ke e ko si su praisi ko e hui e ko hawa me lau mare maa ni o ni ombi ilo pau e muita e ngata ke ngata e ka kuni ai ke mate tau ngahi ang halai ah ko toa pe ni sila e ki tau tolu nge tara ke te tau tolu ho tau monu ia he tui ke e ko si su praisi ia kono whakatono whe mau pe kakai tuia ke nau whanong ke kosperi. Hange koe ni, si ata paula ilo kakai koe, ke nau whanong ke kosperi, ke whakatono ai, meu tau tui ke kainga kono winga pe ko tui, whainga tae ke mawahe o tau kakai me tau koe whekau, me ngai sias koe nu whai ko whakafisinga e toi tapu, hange koe ngai sias tare whakasotoma. Mea bango, ngā kupau ke tau rea ke ngai sias koe ni, ko hui he koe isi ulai taha tau whianga ngai mo siasi aho ni no tari siasi lau koe ngai siasi whakristiane ai whakasotoma. Ka koe loi kono uenga nau whainga taha ke nau matanga me ai. Ko hui he koe ke nau kei fie whanongo ke kosperi ke whakatontonu e mea unau tui. Ke unau whanongo pe, ke unau whanongo pe nau tolu ke taramai mea ko unau fie ke tui ki ai. O ke na whanau na toke ngai kupu e whorofora ko tala mai ko whasoto ma. Pea pehe tau mo ue tau tae ilo e ko Jesu Christ. O ke whasoto ma pe ka mosio ko hampe ko tau toko ni mwesi ana i tonga. Ko hiko ke tau tae whanongo ke kosperi ke mo tau lau e tau whorofora. He aha ko toa pe ki hanga he otua ne whorofora. Liu kawa e tau mo ue. Tau whepepe tau mo ue pe. He no ngā ue i o tau whakamo ue. So koe ke tauanga tau ilo, koe koto mate tau mea uwhai. Kau mau inga e tau tau whanong e aha kotoa pe. Ke ono lau e whorofora, koe whorofora koe kosperia. E koe tau mai paulo koe kosperi, koe pekia Christ koe tau ngai angala, o whakatatau ke toi tapu. Sio? Ko whewhi tu e pekia Christ whakatau ke tau ngai angala, toi tapu. Te rio ia. Whakatoe tue no a tolu, whakatatau ke toi tapu. Ai ko toi tapu kato, kene pe mai ko aisea pe mo sere mai e mai whakai. Koe kotoa e toi tapu, koe kosperia, koe mea uwhima ke tau whanongu ke a kotoa pe, ke whakatonu tonu e mea ke tau tui te ai. He oka i kai, ka patatau pe mo whanku, koe mea ko lau e toi tapu. Ko lau e te toi tapu e tau programa koe ni, e ke whanong mai ki ai. Koe ke ilo, koe mea ko wako naki aki, koe mea pe koe whapu. Ia koe e whatontonu e tala kosperi, whatontonu e kau whanongo ke kau tui ke lot whakakosperi. Pea koe mea no tolu eni, koe whatontonu ia, o e kakai tai tui ke kosperi. Ai koe poina no tolu ko vaingoa pehe, e mao e kosperi, hafounga, ke ongona ia, e feitu ko tau, e mao pe kosperi hafonoa, hafounga, ke ongona ia, e feitu ko tau, pe o ka pau tai tui kakai. E koe mea koe kai, koe whakatontonu e ne kau tai tui. Ano ko rao te kongo ni me vai tai wa, o ngā ue, pe sualo ke tahawa. Pea ne hu ke whare lo tupe koe maina e tolu, e ne malanga malo iaki. Ai ngai mea na e kau ke preanga e otua. O ne whakakiki hia mo whakatui ki nao tolu. Pe whaka au e wheka o nao ni ihi mo e kai te nao tui tala. Mo nao loi kowi e lo tui au e kakai.
Nani hiki me te nau tolu o ne wahe ia ka wako. O ne tala noa lotu e ako tō pe whare ako tīlano. Pena whai pe o ta ua ko ia na whanongo ke whawhora ai hiki. A nofu e sia ko tō ai siu me karisu ata wosi. Ne whai whoke o tua ia Paula whai ngā mana na e taha ana. Na e awe peke ka maki a ngai horo horo ma ngai wala ku lawe ke no sino. Pea maui me te ngā tolu ngai alanga maki. Pea alu ki tua whoke ngai whai ke he whawhora tonu tau eiti. Whawhetai peke tua ai ko ngai vai tahi vai. Hoko tu e me ko ngā koe na tau ngata e ne nai. Ves walu e ke tau. Kaike. Umaino bil me heni e whatonu malanga Paula. Ta e tu e kaka e ke kosperi. Paka mea rewa nai hoko. Nai hua Paula e ke tua. O alu e ke holo tangata koni ko tīlano. Koe ke tau ilo pe koe holo ko nine mama a me whare lo tupe i kai. Sina ko ke koe me e whai. Koe ke te mama hai ke te kai mahina ka kai ko te tu. Ke te nofai peonu. Koe whuka kakai unau tui nau tōku mea ko te nof pei loto he. Ngai sasi unai tingi me ngai sasi whasoto maa malanga toku ai. Koto mau taimi. Unau tai tui nau toke whorofora. Ma wahe mai ko ia ko ke tui ke te whorofora alu ke mo ui. Paka mena whai Paula. Ma wahe rewa Paula ia. Holo tīlano. Paka suta mai nei loa rewa no wha Paula ai. Ngai tau e tolu ni ngā ue. Ngai kei tōku e ni. E koloko ni koe wheso. O ne anga whakatui ia toko lai. Ke mea koe. Koe ia. Tau whiawhia tau toko e hui tau ilo. Koe kakai o tai tui e ke whawhara o toa. Koe anga o nau whakatonu kono tuku ange at peki nau tole ke nau nofa nau tai tui. Ka tau hiki tau tolu me tau mea ko tau tui ki ai ke eiko si isu kraisi. Kono whakao si rewa mea koe ko mai ngā whakao kau koe ni meni pehe. E whakalangi i pe e ki ano hua whai a kau maranga whakasio kita. O ne o whei mai ka kai te gospel. Ei koe whakatontonu e nia. Ai kau whakangari lotu. Whakatontonu a polosi, whakatontonu e tangata lotu ke gospeli. Whakatontonu e gospeli e ka kai lotu e hau ka Paula ilo i kisi kau tui koe na nau tui peke baptaisa sione. E ke nau mai baptaisa sisu. Whakatontonu lewa e kau tai tui na huna toki tua o ke holo tīlano. Koe whakatontonu e ne kau whakangari. Kau whanongo gospeli pe whakangari lotu. E koe ki mātu ai nia. Tā mai na nau tolo whai nau ka puste e wolu pa nau whanongo e si isu ka Paula. Pa nau pe kou ka puste ko e wafa si isu ka Paula. Pe humei te wolo pe hanga kou ilo au e si isu pau ilo Paula. Kau ke ilo au koe. O hopo mai te wolo ia tā e fui toko wako na lere. Kairi ako na wala. Pe whai o ngona mea pe whakatafoke kakai e ke kospesio. Ia nā mua kau malanga gospel pehe. O kuna uoholo na tō mai whakangari. E whakatafoke o toa e kakai ki e gospel mo oni. E rei whakatafoke ki nā o tō ka whakatafoke pe ki e gospel mo oni. Ka mera tau nā koe nofka Paula koe piso ne Filipai. Ne nofu koe loma. Ne pehe koe kau malanga kuna whai koe lo toko. Koe ui ke whakalahi ake ho. Ai. E kau malanga rewa kuna whai koe ui koe whai mooni. Pe koe whai mooni, pe koe whai e loto ko pe paro ko whiawhia i koe mea i koe ko whamo ui. Koe koe loto e kakai pe mea ofa e lau maari, me tō nake lau maari o si isu. Kau isio ke au pe tō live o ke ahoni kau tala ko speri nau hopo mai Facebook ka au koe ne ke tau ilo tau ko hai. Ki motu ai mei rei mātua, ko whea rei mātua mo ne hau. Tokua ongi ne kato talo ke tau whanongo ke. Kai ke pehe, ka au koe ne mahino pe kakai ilonga na tau whanongo ki ai. Koe ahoni ko atae whanga, koe laukai me, ko atae whanga ia. Vare mo e poto nau hau, ka ngosio. Koe mea ton ke tau ilo. E anga pe e ki ia o whei kakai ke mea mōni. Musa ke mea nai hoko e. E mea koe mea pepe nei ai ani i kau tamu koe ni. E ki na nau ai rea aki e kakai ko whea i ke hea. Ai wafa e ko sisu o pehe. Koe kukona tu koe ia sisu whahai Paula.
Ne fai pea ni family o siwa ko siu. Ne taula e kila he no fai toko fitu. Pea tari e fai ke e fai ke ko ilo i monia sisu. Pea ko ilo paula ko kai hafua ki moua. Pea ne hopo ke te nau a tangata ne ui sine fai ke. O ne lawai ki nau whakatawas. Mena pehe ne ngā ki nau koe na whiau laki me whare ko ia. O na tere fua mo makafu kafu. Mena whai pe i loa e mea ne nofu e pesoa ko toa pe. Ai siu mo karis watawas. Pea na e toa i pia te nau toa. Pea na whai ki wa whai ko sisu. Pea whakatorahe ka kai ko lotu na na o meo pete na e na whakamatala e na ngai ngāu. Pea koe ni e whahinga na e ngāu e whie mana. Na nau hao mo ke nau tolu e nau ngai tohi o tutu e ao e kakai. Pea nau whatu e mau inga ngai tohi. Pea tāko ko ngasiriwa e ni mamanu. Na e pehe e ne tupu ka maarohe profola e ki. Pea ne whakaawo kau. Koe e profola tone tawa e ki whaweta e bebe. Taka muso kanga ke mena e hoko. Alo ki kau tamai ako whae nau whakangari ake sisu. Pehe ko sisu o Paula ma sisu. Ko sisu ko maranga e Paula. Pera whakahiki ki ia wawhai e ko sisu Kraisi. He rea e te voro. Ko ilo sisu. Pea ko ilo hawa Paula. E o kake. O ku ilo e te voro a sisu. Ko whanong pe ko speri. Ko e pe tahu ne ilo to tonu a sisu. Ne ilo mainle ne ilo ne kakai a sisu. Na o tala ko speri. Ku iri fia te voro. Fia te voro. Ka umasa ki ai peta foki e fukakai. Ka umasa ka fukakai ni ka kakai na nau whai e mana. Afo ko i ana e maonga mo ui e te whai mana. Ka mena e oka si kakai ko ina nau maonga mo ui e. Pa ko e nau ngai tohi whai mana. Ko mena e o mai ko tutu. Se ne whafofua. E fukoloa ko ina nau mai o tutu. E ako e nau ilo ko e tako ako e te volo ia. Oku ne ilo ia sisu. Ko e te mawhai e ta. Oku maolunga ke ia e mawhai o e te volo ko sisu. Kuri fia o biru ke e te volo. Mara una tutu ta whokiri mtoka sisu. O mai nau ngai toi whai mana tutu pe. Na ea o peke ko ngā siriwa ni mamano. E koe fupaanga lahi au. Maro be ahone maa koe paangai. Pe ko pe ta miliona. E ai pupaanga koe ni me ka musa te riu. Ai ko sperina e whai. Nā e ko speri o riu mua kakai. Oku nauri ake o nau ngai aitori. Koe ngai mea ko tō pena e whai ako no tauhi e nau mo ui. So ka taimlahe e ka ainga. O tau hato toka sisu ke tōni ki tau tō ke maua mea ke tauhi ako tau ngai whamiri. Ka koe tau whoke ka sisu o kui kori aki ai. A ngai mea na tau whai tau tō ngai whonga. Hala, langa poe tau se ahoni. Tau whakakau kau e kai unau ngā ke whai tōko na tapu ma ngai mea pehe. Koe ngai whonga hala ia. Ke whai ako na tau he tau me kaike. O tau whaam ke pehe ngāo e kosperi o tau whanua. Kene whakatafoki tatu ai toko ni mai mua te mau tōru. He riu mau ngai mo ui ki ange koe ngāo koe na kosperi. Whakatontonu ake ki mau tōru e ke kosperi, kau tala kosperi. Whakatontonu ake kau whanongo kosperi. Whakatontonu ake mua kau tai tui. Pea whakatontonu ake ka kai whakangari ngāri pe. E nau whai ke awhiana. Eki mau kore ke te koe. Sa mau ki whanua ai ni tamako tupo no kai mātai ni koe nina na spau. Eke mau kore ke pehe moano whakatafoki na mōi ke te koe. Kai mai kau taki loto e whanua ange mua toa ke nau ilo e awhiana. Ke whakatontonu e nau ilo e awhiana kai auko aunga e nau ngāwe. Whamuni si mau ngai mea ko toa pehe si suklais ko mau whamu ui. Amen. Kai inga toa whamalo rai. Ke wapainga maari e proklaman. Whamalo atu mō mea mai ke proklaman. Whamuni mōre pepe e whankilongo a wasolo hem piputu ai mean. O whetu koe no kou iai koe whare mahaki. Pea o ki tōtola he kau mahaki. Ang ki whai ke hea. Koe alufuka Kristiane ke whare mahaki koe ne alpana ki mālolo ki ai. Ma koe nea mai e ki hao mālolo mai ke whare mahaki ne. Ne awhi mai haon, pa kutau whawhi taipe ke ho tua whang maari e pe mea koto. Ka kua whanate mō tōru, mandu e tauri te wha whamiri o e ngālo. Tāna ki mea whamiri o lau e puto e tapu pa mō loto. Pea
pia na ia ngala mo i ta foki ke o toa. La e wahe wha e toi tapu ke osi ke osi ho. La e toi tapu e tau kotoa pe. Pea lau e tau kotoa pe o e tuku. Lau e tau kotoa pe o e kakai no pore. Kuna lau tu ta e toi tapu osi. Lau ke tu taki lune osi toi tapu o lau ke ilo e o tua kon tau tua ki ai. Kai ke kōwhara e te mo tolu kotoa pe mo pe mai tala mo noa te ngai kotoa pe. Mara mo mea mai mo mea toa whata.